The students of Loko Shikha Loya High School protest at Assam Agatla Road, demanding the resolution of various issues related to their school. But the government has not taken any steps regarding their school issues. Why do students need to protest to demand their rights? The principle Sabke Saath Sabke Vikas has been said at every conference, but when it comes to students' concern, no effective measures have been taken for the welfare of the students. The students has protest regarding the issue on transferring the school warden. Also, the students face issues on a daily basis, such as the absence of teachers in the school due to no maintenance of the school building and proper classrooms of the school. But why do the students need to protest in demanding of their rights? It seems the government does not pay any attention to the students' issues in the school, either does the government appears to be ignoring the issues faced by students in the school. The Loka Shikha Loya Higher Secondary School was built in the year 1950, but still there has been no development in the school. Sekolah kenong teacher khorok besok roktong. Dozen tahun bisnya tinjan permusan gitu kan. Kayak cina teacher bekerja teacher benanggo, kau berok teacher punya bawa permusan mana? Kayak cina teacher bersih parker, teacher super, kau kan sendau teacher super benanggo, cina baik lama makasih. SMC committee members reached at the blockade after receiving the information of the blockade. Now let's hear what SMC committee members Vikas Rupini said. Tamni bageng kangke, jeng thanai 5/1/2024. Apro jeng SMC committee hisabe jeng memorandum reka jeng education director ne aro education department jeng reka. Omo chini receive copy 5/1/2024. Apro jeng reka jeta oro tongo new school building construction as it is under damaged condition. Jeta chini omo school jeta damage ngi tongo jeta uko na dinor oro nukna pura kunu koroi o school chono katal mar nai oro onnano school ke ngi tongkha o school ke 1950 soni 8 February 1950 soni school omti hai obostha o belai wana ma singsa omri bagino jeng oro upgradation of existing high school into secondary school because many students from all over the state find difficult for admission after pass out. Oroni judi pass engkangke, bahike boro pori nai. Joto to bidya judi school engbaika, Champaknagar, Mohanpur, Birendra-nagar, joto no bidya judi. Kintu chini oroni ke bidya judi ko ya Bengali medium. Kiaba oroni pass engkangke 11-12 boro pori nai. Bo Bengali medium iba boro bidya judi bahit coverage khaima nai. Nangkang ke omono bo bidya judi ma khainai. Omono chini demand oro bo suijak no. Jengto school boundary bo korai student rongni school boundary bo korai ngi school boundary judi korai kangke cherai rokno bahai ke borongno control khai borongno phorongna ba school boundary le ontoto tongna nango cherai rokni shikha khetre bo joto jaga ono tongo kintu oroni kono school boundary korai omoni bagino tai kaisa kom kangke chini oro total noon tai morning mile woi 235 student strength tongo ke obsek student tongi phano chindo hostel chalani boys and girls guni tongo kaini tongo jeta buri rongno 75 chalarongno 75 hostel tongo student ke o jaga obo nai di tabo chini didimoni madam jeta Sobita Dev Burma bo tini to bono release mar nai bo to promotion ungkha promotion ungmani pore bo onno jaga thanai ko korei promotion ngi mano thangi mano ko korei kintu ba o je student rokno buri rokno je naikol nai tini o didimoni judi thangkangke borono sabo nai borongno tini sabo muruk nai
bo thangbai khe ke kuno teacher no rohodi bini bodla vacancy supungdi bo amo simi boya bo kok borok phorungo chini to kok borok najak chini school ke kok borok teacher bo chini nango kintu bo to kok borok bo phorungui mano ke nangkangke education department theke boro obono assistant headmaster hisabe oro tonai bono stay khai phano bono hostel muruknani bono ri toni mang khamani judi education department judi naikangke abo boro kisa ব্যবস্থা খাইনা tongmani jeng thangka education director ni ro kok salaika iko naidi chini school ni hoite bo chengrja oro bo tongo district magistrate and collector jeta to the director education school department obo chengrkha jeta chini super ni bishoy teye Tamasa borok apno. Obono sa borok nainai কিন্তু নাইনাই হিনি ফান স্টুডেন্ট নলে তিনি নি হরখে ন ব যদি রিলিজ মান কাংকে টিচার থাং পাইনে বরং তিনি সাবু মরক নাই আবনি চং আনসার নাই তিনি On that day, DCM, Police of Jirania and Tribal Welfare Officers Arjit Devarma reached at the blockade after receiving information. After talking to the students, DCM Arjit Devarma came to know regarding their issues. Later, DCM Arjit Devarma said regarding the issues of the students in front of the media. যে তিনি লামা কা সলাই মানে বুবা হাইকে সাওই সলে চনং তা রোড ব্লক বো ঠক জাখা বরংনি স্কুলে যে ম্যাডাম সবিতা দেপারপা ব টিএলএস গার্লস হোস্টেল লিবো হোস্টেল সুপা ব রিসেন্টলি প্রমোশন মানে আই গেলিয়া মুরা সাব ডিভিশন বু স্কুল সিনিয়র গেছিন ব এইচএম খা গাঙ্গাই তিনি বড় রোড ব্লক কেমন আবং কাইসা বিষয় দङ বং যে অল্টারনেটিভ তে খরচা কেবন নানি বা বনন ই স্কুল এসিস্ট্যান্ট এইচএম খাইতে নারমান যেতুং अब डिपार्टमेंट बाय सालायन एजुकेशन डिपार्टमेंट बाय ओमफ्राय कुनो अल्टारनेटिव के वो होस्टेल सुपारिं लेखा बनो रिलीज टाइप लाइदे नै जों आइएस नो थाका तो होस्टेल सुपारिं स्टाफ दिखा जाते अल्टारनेटिव को यासा नो रिलीज संते बनोंगै मां हाबं नि स्कुल जे बिल्डिं रक हामिया कागजा खंगे मिड डे मिल नि जागा रक नग रक रे साजां इंफ्रास्ट्रक्चर शनिवार स्कूल कैसा मीटिंग खाना जों प्रपोजल लिखा बरगुगर लिखा और जगह डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्रेजेंट दं जों ब्लॉक इनवल्व थाया जेहेतु जिरानिया आदि ब्लॉक अधीन खालायो कारण डेभलपमेंट किछु विषय इंफ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेंट बरंनो नारगो खालायखि जानाय खिनि एसडीएम ऑफिसर जेने जों नोटिस इस्यू खालायो जेताबो बरक बाय जों एसएससी समय आं आतुर लायो नफां बरक बाय कप खालायो दा आबनो बरक मानि नाका बरक That's how the rally was halted. The locals are concerned regarding their demands. That do the students need to protest in demanding for their rights. Reported by Prabir from Champaknagar, Chinikhara.